Федератсияи кудо ва каяки ҷумҳурии Тоҷикистон навтаъсис аст. Айни ҳол ба ин нави якарбаи шарқӣ беш аз 79 давлати дунё таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. Асосгузори кудо Азума Такаши ҷопонӣ мебошад. Ногуфта намонад, ки Такаши яке аз шогирдони Масутаса Ояма ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт, маънии воҷаи кудо роҳи кушодаи шумо мебошад ва дар ин нави варзиш истифодаи усулҳои варзиш маҳдуд нест. Аз ин лиҳоз мутахассисон таъсири ин нави якарбаро дар солимгардонии ҷомеа низ манфиатбахш арзёбӣ карданд. Чуноне маълум шуд, дар Тоҷикистон ба кудо кӯдакону наврасон бештар таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Тибқи маълумот, мактабҳои кудо дар вилоятҳои Хатлон, Суғд ва Бадахшон таъсис дода шудааст, ки барои омӯзиши ҳамаҷонибаи он мураббиёни соҳибтаҷриба кору фаъолият мекунанд. Яке аз мураббии фаъоли федератсия Баҳриддин Кабиров мебошад ва қаҳрамони барномаи навбатиамон Алиҷон Раҳмонов зери роҳбарии ин мураббии ҷавон машқу тамрин мегирад. шумораи шогирдон хело зиёд буда ва новобаста дар ин ҷо аз як шогирди беҳтаринам Раҳмонов Алиҷон мебошад, ки дар мусобиқаҳои гуногун, яъне ки ҷумҳуриявӣ, кушодаи шаҳрӣ ва шаҳри Душанбе бо ҷоизаҳои бисёр сарфароз гардидааст ва хело шогирди чақон аст ва зирак аст. тамошобинони азиз, ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то суҳбатамонро бо яке аз варзишгари хурдсоли Федератсияи кудои Тоҷикистон аз муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хаём дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе шурӯъ намоем. хуб, Алиҷон Раҳмонов меҳмони барномаи таҳамтан аст, яъне қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо ба ҳисоб меравад. новобаста ба хурдсолии худ нигоҳ накарда, аллакай дар якчанд мусобиқаҳо иштирок намудааст ва натиҷаҳои хуб ҳам ба даст овардааст. Алиҷон, хуб, сараввал мехостем, ки доир ба интихоб намудани ин риштаи варзиш бо шумо дар суҳбат бошем. Чӣ боис шуд, кӣ ба шумо маслиҳат дод, ки ин намуди варзишро интихоб намоед? Падарам ба ин сабаб шуд, ки манро гуфт дар толори варзиши кудо машқ кун ва ман рафта дар он ҷо машқ кардам. чун вақте ки шумо хурдсол будед, ба омӯхтани нозикиҳои ин риштаи варзиш ба шумо мушкил набуд? Не, мушкил набуд, барое ки ман ин намуди варзишро дӯст медоштам. офарин. Алиҷон, бигӯед, ки албатта барои ҳар як интихоб намудани риштаи варзиш бояд ҳар як нафар ба худ як завқ дошта бошад ва дар баробари ин чун мо фаҳмидем, ки шумо бо як майлу рағбати зиёд ба толори варзиши кудо омадеду машқу тамрин кардед. Дар ҳамон ҳолате ки шумо машқ мекардед, буданд нафарон ки синну соли шумо дар он ҷо машқ мекарданд? Бале, буданд. Бисёр буданд, кам буданд, чӣ гуна буданд? Сафи онҳо зиёд буд? сафи онҳо хеле кам буд ва ман дар он ҷо рафта хеле машқ кардам. Баъд дӯстони ман бисёр шуд, хеле бисёр шуданд. аслан шефтаи варзиш шудан ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ сар мезанад. чӣ қадаре ки кӯдак аз ибтидо ба нави интихоб кардааш таваҷҷӯҳи беандоза диҳад, ҳамон миқдор аз нозикиҳои он бархурдор мегардад. ине ки қаҳрамони барномамон ба омӯзиши якарбаи кудо пардохт хурдсол буд. он вақто ӯ намедонист, ки ин намуди варзиш дар олами варзиш чӣ мартаба дорад. чун огаҳ шуд, шӯълаи музаффарияту пирӯзиҳо дар қалбаш рахшандатар гашт. аз ин рӯ бесаброна вақти машқро мунтазир шуд. зеҳни тез дорад ва чизе ки мо усуле ки нишон метиҳем дараб аз худ мекунад. ҳар рӯз толори варзишӣ меояд, машқу тамринҳоро аз сидқи дил мекунад. با علیجان در این تالار مشق میکنیم. اون خیلی بچه خوب است. در مسابقه همیشه کوشش میکند که جای اول بگیرد. اینه که شما در آنجا مشق تمرین رو شروع کردید و آهسته آهسته صفحه انامین سین سال شما ورزشگران بودگی زیادتر گردن. همینطور؟ بله. خیلی خوب. علی جان، مدتی چند ماه شما مشق کردید و در اولین مسابقه خود قوای خود رو سنجیدید. من 2 ماه مشق کردم. بعد 2 ماه من در مسابقه شهر دوشنبه و کودو برآمدم. وقتی که در این مسابقه اولین خود بار اول برآمد کردید، ترس و هر روز احساس میشد؟ کم کم ولی.
و چگونه این ترس و هراس خود را شما دور ساختید؟ وقتی من با رقیبم روبرو شدم و دیدم که من سخت میزنم و ساز شدم، بعد ترس من گم شد. یعنی که شما دیدید که ضربه های شما از رقیب دیده بهتر و خوبتر است، یعنی ترس شما رفع گردیده. همینطور؟ خیلی خوب. و گفتم میتونید که در این مسابقه در وزن چند کیلو برآمد کردید و سزاوار جوی چندم شدید؟ بله، من گفتم میتونم. من در وزن 26 کیلو برآمد کردم. یکم رقابت شما بود، بار اول شما در یک مسابقه کلان اشتراک کردید. چگونه این امتیاز رو، یعنی این نتیجه رو شما توانستید که به دست بیارید؟ من را استادم بهریدین کبیروف خیلی نقص تیار کرده بود و من از خودم باور داشتم که در آنجا سزاوار جای اول میگردم. پس از رقابتی که شما نشان دادید جای اول رو گرفتید و پدر و مادر در خانه شما رو چگونه استقبال گرفتن و چی توصیه ها دادن؟ وقتی که من به خونه رفتم، پدر و مادرم مدال مرا گرفتن و گفتن احسن، آفرین. گفتن پدر و مادرم که تو توانستی پسرم در این مسابقه جای اول رو بگیریم. یعنی آنها از این دستاورد شما خیلی شاد شدن. پدر و مادرم گفتن که پسرم مشق و تمرین‌هایت را زیاد کن و آینده تو در پیش است. در ابتدا با آموزش سبک و اصولهای کدام مشکلی میکشید؟ از این جهت مربی بیشتر محاربه یکه رو در تالار ورزشی میگذراند. هرچند در تالار گذراندن سنجش وسعت میافت، ولی مربی به طور پرگی معلومات به دست نمیآورد که شاگردان تا کدام اندازه از نوزگی‌های ورزش برخوردار گشتند. البته حل مسائل در مسابقه ها عملی میافت. طوری معلوم شد در مسابقه نخستین که در شهر دوشنبه گذشت، فعالانه شرکت ورزید و این باعث شد تا راه شهر ترسونزاده را جهت اشتراک در مسابقه پیش گیرد. همین طریق او بار اول با نماینده ها از شهر و نواحی مملکت قوا آزمایی کرد. در این تالار ورزشی با مانند علیجان نورمуродов، چند карата чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон، чанд карата чемпиони ӯзбекистон дар ин ҷо машқу тамрин мекунад. بعد از همین رقابت اولین خود باز در کدام مسابقه قوای خود رو سنجیدید؟ در مسابقه دوم من به شهر ترسونزاده رفتم و من در آنجا جای دوم را اشغال نمودم. من رو افتادان هستم و در مسابقه دیگر جای یکم را میگیرم. در مسابقه یکم جای اول رو گرفتید علی جان. در مسابقه دوم چی سبب شد که سزاوار جای دوم شدید؟ رقیبان شما پرقوت بودن، تیاری شما یعنی اونقدر خوب نبود، سببات چی بودن؟ از آن سبب که دستی من برداشته بود، من در این مسابقه جای دوم را اشغال نمودم و نتوانستم خودم را خوب نشان بدهم. در این مسابقه چند رقیب داشتید و رقیبان شما از کدام منطقه های جمهوری بودن؟ من 3 رقیب داشتم، یک تا ارشد شهر دوشنبه، دویمگی ارشد شهر ترسونزاده، سومگیش از ناحیه شهر نو بود. خوب. از همه رقیب پرقوت شما از کدام منطقه جمهوری بود؟ رقیب پرقوت من از شهر ترسونزاده بود. از کدام جهت این رقیب پرقوت بود؟ از جهتی که قوای جسمانی آن بسیارتر بود. خیلی خوب. وقتی که در این مسابقه جای دوم رو گرفتید، چگونه خود رو حس کردید؟ رو افتاده شدید؟ غمگین شدید؟ چی احساسات شما رو فرا گرفته بود؟ من رو افتاده نشدم، در پیش خود مقصد موندم که باید من زیاد مشق کنم و در دیگر جاها جای یکم را اشغال نمایم. وقتی که شما جای دوم رو گرفتید، مربی بهریدین کبیروف چی توصیه ها و چی مصلحت داد به شما؟ استادم گفت که رو افتاده نشه و بسیار مشق کن، در دیگر مسابقه ها جای یکم را اشغال نمایم. خیلی خوب. انا همین سخن‌ها یعنی باز هم روحیه شما رو بلند نمود و الهام شما، روحیه شما باز هم با مشق و تمرین ها در این رشته ورزش برای کسب کردن نتیجه های منبعد شما باز هم یک نقش کلان بازید. همینطور؟ علی جان از آن خوشنود بود که مهنتش برابست نرفته است، اما این مسابقه اول و آخرین نبود. انیقترش او را در پیش مسئولیت بیشتر منتظر بود، چون که برای معین کردن عضو منتخب شهر و نواحی تابع مرکز وی را لازم آمد تا در یک چند مسابقه های انتخابی باز قوه‌سنجی کند.
вале ин дафъа ӯ масъулинро ноумед насохт, зеро аз пештара дида чӣ дар иҷрои сабку усулҳои хоси кӯдо ва чӣ аз ҷиҳати тактикиву техникӣ маҳорати касбӣ нишон дод ва аз ҷониби мураббиён баҳои баланд гирифт ва ба ин тарз дар мусобиқаи кушоди ноҳияи Нуробод маҳоратсанҷӣ кард. вақте ки мо дар мусобиқаҳо меравем ҳамеша бо дилбардорӣ мекунем ки ҷои аввалро гирем. ман дар вазни 27 кило дар ноҳияи Нуробод баромад кардам ва ман дар он ҷо 4 то рақиб доштам. якумашро бо лад додани даст шикаст додам, дуюмашро бо усули буғӣ кардан задам, сеюмашро бо ҳисоби холҳо мағлуб кардам ва чорумашро буғӣ кардам, ҷои якумро гирифтам. аллакай аз ҳамин суханҳои шумо бармеояд ки оҳиста оҳиста марҳила ба марҳила шумо дар ин мусобиқаҳо натиҷаи худро боз ҳам худтару беҳтар кардед ва новобаста аз оне ки сафи рақибони шумо зиёд буданд дар ин мусобиқа ва бештар ҳар як медонед алиҷон, ҳар як варзишгар ба худ як усули дӯстдошта дорад, як усуле ки дар ҳар як мусобиқа он усулро истифода мебарад. усули дӯстдоштаи шумо кадом усул аст? усули буғӣ кардан ва лад додани даст. офарин, яъне бештар бо ин усулҳо рақибони худро шикаст медиҳед, ҳамин тавр? офарин. пас аз анҷоми ҳамин мусобиқа боз тайёрӣ ба кадом мусобиқаҳо дидед? ман амин сол ба мусобиқаи кушодаи шаҳри Душанбе баромад кардам ва дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудам. алиҷон, дар мусобиқаи шаҳри Душанбе сазовори ҷои дуюм гардидед ва ҳадафу мақсад ҷои аввалро гирифтан набуд ки? пои ман дар он мусобиқа дар ман буд ва ман натавонистам худонро нишон диҳам. ва ҷои дуюмро гирифтед, аз ҷои гирифтаи худ розӣ ҳастед? бале. хеле хуб. беҳтарин варзишгар он аст ки бурду боғро қабул мекунад. ҳамин тариқ алиҷон имкон пайдо намуд то аъзои мунтахаби дастаи шаҳри Душанбе шаваду бори аввал роҳхати сабқати ҷумҳурiyатиро ба даст орад. мавсӯъ ба хубӣ медонист ки мусобиқаи минбаъда аз сабқати гузашта куллан тафовут дорад, чунки дар мусобиқа иштироки варзишгарон аз дигар минтақаҳои ҷумҳуриямон дар назар дошта шуда буд ва инро он чун имтиҳон қабул кард ва барои итминони мураббиёнро комил намудан кӯшишҳои зиёд намуд. дар оянда мехоҳам алиҷон пешқадам бошад, пешсаф бошад, ватандӯстдор бошад ва чемпиони ҷаҳон шавад. хеле орзу дорам. алиҷон, дар толири варзиши шумо шароитҳо чӣ гуна аст? дар кадом сатҳ қарор дорад? шароити мо хеле хуб аст ва мо бо таҷҳизотҳои варзиши мо хеле хуб машқ мекунем, мураббиёни хеле хуб дорем. алиҷон, боз дар кадом мусобиқа баромад кардед? ман дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баромад кардам ва дар он ҷо ҷои сеюмро гирифтам. албатта ин мусобиқа аз дигар мусобиқаҳои қаблӣ сатҳаш баландтар аст, ҳамин тавр? яъне ки ҷумҳуриявӣ аст, аз тамоми минтақаҳои кишвар дар ин ҷо беҳтарин варзишгарон иштирок мекунанд ва чанд рақиб доштед ва рақибони шумо чӣ гуна бо шумо қуввозмоӣ карданд? дар ин мусобиқа ман 7 рақиб доштам. ман 7 рақиб доштам ва сазовори ҷои сеюм шудам. ҳарифони шумо пурқувват буданд? бале. ҳарифони ман ҳам пурқувват буданд, ҳам бо таҷриба буданд. албатта дар нахустин мусобиқаи ҷумҳуравӣ ба сафи беҳтаринҳо шомил шудан орзуи деринаи варзишгарони навомӯз аст. алиҷон раҳмонов ҳам он қадар таҷрибаи зиёд надошт. мавсуф хонандаи литсеи ба номи Умари Хайём мебошад. дар ин боргоҳи илму маърифат раванди донишандӯзӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. таълимгоҳ аз озмоишгоҳу лабораторияҳо иборат буда дорои тамоми шароитҳои таълимӣ аст ва бо навтарин таҷҳизот толорҳои барҳавои фарҳангию варзишӣ муҷаҳҳаз мебошад.
ҳамаи хонандагон дар асоси озмун ба ин муассиса ба таҳсил фаро гирифта шуданд. мавсуф на танҳо дар риштаи варзиш балки дар илмомӯзӣ ҳам муваффақ гаштааст, чаро ки мактаб махзани муқаддаси омӯзиши илму маърифат аст ва соҳибмаърифатӣ асоси пешрафти ҳар фард дар ҳама гуна самтҳои афзалиятноки иҷтимоии ҷомеа ба ҳисоб меравад. то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, мусобиқаи кушод оид ба кудо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шуморо интизор аст. ҳамин хуб тайёриҳо чӣ гуна аст ва фикр мекунам ин бори аввал аст ки аз Тоҷикистон берун баромад мекунед? тайёрии мо хуб аст, якум сафари ман ҳастем ва мо тайёрии худро хуб дида истодаем. ман мақсад дорам ки дар он ҷо ҷои якумро бигирам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. офарин. мо низ аз шумо боварӣ дорем, мо низ аз шумо медалро интизор ҳастем ки аз ин мусобиқаи бонуфус бо медал ба ватан баргардед. чун мо медонем ки шумо дар муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём ба таҳсил фаро гирифта шудаед. хониш дар муассиса чӣ гуна аст? бештар ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳ доред? ман ба фани забони хориҷӣ бисёртар шавқ дорам. чун мо мебинем ки дар як муассисаи бисёр боҳашамат, бисёр як муассисае ки бо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст ки омӯхтани фанҳои дақиқ, омӯхтани забонҳои хориҷӣ бисёр айни муддао аст ва ҳар як ки шумо бояд аз ин имкониятҳо самаранок истифода намоед ва тавонед ки ба худ як илми кофиро ба даст биёред, то ин ки дар оянда яке аз фардҳои пешсафу пешқадами ҷомеаи имрӯзаи мо бошед. дар ягон озмунҳо иштирок кардед ё ин ки нияти иштирок кардан доред? ният дорам ки дар озмунҳои фани хориҷӣ иштирок кунам. омӯзгорон дар муассиса чӣ гуна ба шумо дарс медиҳанд? омӯзгорон ба мо хеле хуб дарс медиҳанд ва мо аз онҳо розӣ ҳастем. алиҷон, дар оянда шумо кӣ шудан мехоҳед? ман мехоҳам дар оянда варзишгари касбӣ шавам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам.